Uria wari MCA John Kireria nonekanite kugwata mbaru mubango jwa uthondeki bwa barabara na mutaratara jwa MTF na kuga ni bajutumire kinya kagita karia ari MCA kire thirikari nkuru kini ameneretie mubunge Shadrack Mweti kire uwandikithania buria bwetire na mbere kire sako ya Egoji East Upendo akiuga antu bakuru ibatigi nyuma onto bugwati mbaru kinya ni MCA Domiano Muchoi kagite ukau MCA Muchoi na kiri wodi yawe ni barabara ijiri yake ithondeki rungu rwa MTF ikirikana gutumira milioni 8 na ati erigirite uthondeki bwa barabara kenda mutugikare na nteto iji. Mubango jwa kuthithia njira jwa MTF kuma jwa ruguriro ni thirikari ya ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ni jwithirite jwi kujira mikucha ni ukathumba kuma kiria tongeria ara bengi bao batonekene kujugwa tambaru na naru akiari MC wa Karajo Egoji East John Paul Kireria nethirite akiuga ni mubango jumwega na akiuga kiri utongeria baya bari na ngabana wa Kabere Kireito Murungi Kireria ariuga na jutumire na MTF yomba kubaguna bonene nitwaletire MTF tuna Kiraitu. Tulikaa chini tukapiga hesabu tukaona pesa mingi haifanyii mwananchi kazi, lakini MTF hataki faida, ndio tukaendea MTF. Ndio ndondeketa barabara ekolone kuma ekolone stage mpanka na laurea nini gitene primary ndondeketa na MTF. Ndio ndondeketa kathigiri ndondeketa na MTF. Ndio ndondeketa miburire gwitia mitune ndondeketa na MTF. Kwa hiyo nitwaletire MTF tengaba nao Kawira, lakini inafanya kazi mzuri. Watu wageto ni aila. Niada Kireria boka bene kia dhone entere Egoji na MC wa Thaiji Muchoi Domiano ura wethirite akiuga mubango jwa MTF yote na uguni kinya kanini akiuga ta watengete kigina kia milioni 8 kiri banjeti ya mwaka jojo iria kathira mweri jojo ende akiuga kumana na kigina kia milioni 8 MTF yethire kithithia njira yake milioni jwetete njira ije yake iji ya MTF. Barabara yetu enengero milioni 4. Barabara ikiabogi enengero milioni 4. Na teunde kirete barabara kenda. Leo tukathondeka barabara ijire omwaka rohi. Tukarore Egoji East itere karuba nikyo tumatuga na ishokwe kiri contractors kenda tuthondeka barabara nyingi nkuruki na kiruandikani bwantu bakuru buraburetithitwe na mbere mweri muthiru ni thirikari nene Kireria na Muchoi bariuga antu bagicunje kia 40 kuma kirigana kia karibe Egoji bara ni bakuru kuma wandini yao ni bethirite bagitewa ome. Muongea na Mheshimiwa Daktari Dr. Mweti, mimi nimenyamaza, nilikuwa nangojea muongee. Hakuna mtu ameongea. 40%. Na rais anasema kila mtu ambaye amefikisha 70 years aajiriwe na apeane account aanze kuwekewa pesa. Lakini wetu na hata Egoji West kuna hiyo shinda. 40%. Mkiajiri mkiandika watu 10, watu 4 hawako kwa hiyo list. Anto wala baurete kile system bambe badidiyate MCA Muchoi na rombete abunge bambunge nene bagakurukia muswanda jwa kigina juro Thaiji akiuga nijo kwenyeria mukari wa kawithire mono na kethira bakejokurukia bambe bagarure chunche bimwe nitukuromba ito finance bill webete bari review etigakuruke kana at least amend kenda tuhakikisha kedu wetetewe amendo onto lewe tuweka kinya watu mambesa mpesa mbesha na iweta bageya kinya utega banki yegugo kinya sako eje lemuomba kuona tugishoka pilone ni migambo iria tongeria babaritite kagitene karaba kugwatanite na karibe Egoji East kiri kuruguria sako enjeru andineje iria kwirikana egwati mbaru ni mubango jwa na rigi jura ni jorimi kuma kiri banki ya Kimanthiguru. Ordinary people can be millionaires. Ile tunatakiwa ni kubandisha tu mawazo
na tuanze safari. Serikali Nturi ndio waziri wa kilimo, akifanya memorandum zote iza mambo ya World Bank Nairobi inasambazwa kwa mangavana. Kuma wandine yegoji stige shigo mbunge ka South Imenti nke report randito shawero rea kwa rieto ni Mutugi Kare.